Welcome to Borok Paramedical Institution and Technology. With the state-of-art facilities, we are here to improve the quality of paramedic education in this state. With courses like BSc MLT, BSc RIT, BPT, A&M Nursing, BBA Hospital Management, and BSc Optometry. Our institute is affiliated to Tripura University, a central university. We have experienced faculties, well-equipped labs, and brilliant infrastructure, along with hostel facilities and placement assistance. We promise to build the best paramedic career of our students. Borok Paramedical Institution welcomes you to shape your career with us. Borok Paramedical Institution and Technology. Khomnong. Program yung manjagal si Anibaka ang Tokzaka ingke amoge chawaro ko thumlai ka kanawai sini baka taibo flow song ka ke ang kaisa point ang tini sanay mo chumo onek boro ano masawo abo be ai abo ai apurna ang brauno ani bakhani ko mas ang ani ani jati ni kok sa pani ano naro sampraday khino गंडगोल सृष्टि खाइना हिनो तिनी बांग उकोंग साव त्रिपुराओ जों कतां तंगमनि जिनि राजारो महाराजारो त्रिपुरा तंगै कहां काम जे मामनि ते बाराव शासन मा खलाइखा तबो जब महाराज वीर विक्रम आपरो आंग सेंट्रल स्कूल मा फायो 1954 सनो अप्रभो मात्र 40 बছর काया किरीट विक्रम आचाय खा बो कायलाय मानि रक जों भाई नुखा वो बिबो कुमारी निसकां बोरैबाय किरीट विक्रम कायलाय मानि जों भाई खनाखा नुखा किंतु तबो जे चनि अनेक गेली गुनी बरोबर बराव सितुतै फुनो साया नाइसले जागो जिनि राजा महाराजा त्रिपुराव भाई चालुखा ओवरऑल डेवलपमेंट आपुरो तिनि बोसोर लायखातिनि आपुरो बबोते ओंखाना त्रिपुराव जिनि बरो अरबो जिनि बरो बुक माचावो आदामन माइ काय खलाय 150-200 मन मानो आनी बाबारो खलाय माने आंनुगो यां गोल मुरारो कुक माचावो आथार मुरारो जों कुक चावो जों चराया पुरो 14-15 बছর चराय जों नुगो आपुरो बाहाय बो राजत्व चालावगो बाहाय एजुकेशन उ शिक्षा बाहाय बखारि बबो मांखा बियांगनि विभिन्न यूरोप कंट्री रोगो एशिया उंथों यूरोप उंथों जुदा हाउ बो सामे बेराये बोई बाहायते डेवलपमेंट अब नुखा किंतु अब न बोई नाइसलेवो जिनि दिप्रासा जाते एजुकेशनिस्ट मुंबईया अब न ब्राउ नायो बोने बगै नराव जे चिन पतिनि बगै ममां मा खायो जों सयतकक साथानि तिप्रासा अंयारो चिनिमखां सलयारो बाहाय बराव बखा वानसबा बेनि कोबा संप्रदाय को बोबा तिप्रासानि कोक स्मि सावो आपुर नां रोमो जे तिनि त्रिपुराओ जों जे आउट नम्बर अंमनि तिनि ओरिजिनल नम्बर बाय ओइनि बरो फाये जुनो दाबोक माने तिनि साका फायमाने आबो की अन्नाय दे अन्नाया बिचार खायदिनो माहिंखलाय बराबो मखां समय ते फिसिखलाय
about Tran Maungo. So it took a go, I was Sananibo Jiniboro, Kirigo, Lativo, in the Jumba, Juga and Durum type Painai, Jumba Soitoko Masanai, J Soitoko, Goinibaka, Hamdonai, Hamyonai, about one to be Tamus Hamayoneba, Tamus Hayawi Tonaiba, about a tini, 112 Rajasa Chinoini, Achaimani, Binisaro, Oroje, organized family. Chumbu Pai Kok Sanani, Zora Manka, Orokaisa idea ni Tomani, the boy Nunes Hatok Pitok Taimani, Judah Hani Kobo, Borok Pai, Neni Dugun, Neni Tingun on money, Abo on night on ya de Onya, on the Onya. Abon Bichal Sobok Tainai. About the Prasatini Bakawo, about one Sukakuna, about one Suja, young ways, Pring, Prang, Kai, Komota Hangani, Komota Haboy, Jungato Haimano, Tini Haite Boro Komota. O Komota Boro, Simi Matanai night, boy by Jim Komota Seri Makaya, about the Chukti Kaisak Parao. Now Simon Ayang Bakak Uncle of Masania. Tini Koktabo. Nung ang tabog na itong INPT Kainairo. Sini onek wrote intellectual borok tongo, wansung na borok tongo. Jotono ukong no masungo. Nung ostro naka, pelot naka, bullet naka. Jom naklay chuko unay. Okay, yang ni jen naraw pay mani, sini tin gunong mani, abo kin naraw online hungsagya debo. Nung bicar kay di, nung intellectual, nung ukil bro, nung bepsa kay na, nung officer, geni guni bro, abo kin naraw chungno osok totra sep mani, naraw abo kay mani chade chaka chaya, abo le chaya no ble ni sawo bara, tuntu na isle uta, abo le chathogya no hali sawo he puno. One sum of ice, Amalia Bo, Ninimakang Manja Conquer the Mass Amani. Tini Abani Baka Tini Bisingo, Haika, Abani Baka, Roni Ataika, Arochum Klaitomo, Aronatum Matomo, Aronitum Loremaya, Anjotono Makoinai, Nung Ang Aronit Hobatum Loreako, Azagazamana Tonko, Abani Bagano, Niniko, Tiniko. Our central government thung, state government thung, international level thung, Chinikok no Barau Kanani Babdo. Jetu Nini representation, Nung the Hangi Samani, Bonejoko, Yang Kawas Potrobai, Mili Rivoy, egg by egg, do, Jumba by egg, Chumno, Ungabli Chumba. When you were by do by do, Visak Char, the pressure do by do, I see Zabli Chumba. Dui by dui gun khai khai charongo kintu chini pokhe dui by dui gun khai dui hinda bochu dui duguni dui hai lung song nam le chungba brangke dui duguni char nung ang dui duguni dui unke ba apa chaya koble unke a jaga uno chungna sakal britong tini peskango onek samung tobo tini u jorawo rajniti kogro saya sawo abo jotoni platform chini ha chini jatini chini mothani tokle ma salai blena abo kun online ya abo teibo chini onek goro national party khlainai abo party khlainai bara ukok saimaya jora chung khnawo tabo bortoman ti prasarok je sarkar tong nai reservation lok tang nang jable hinam satrang moi khnawo nang jetuni Nini se post tong mani, tabok tay 15-20 bosor ni ulo, onek office book chong nai, kormachari crew yung nai, retire thang nai, katal na mani pukroy tong puno, chung no tay brau, roster ong thung, sini percentage tay naya, brau tin nang khay chung no ek rinay, hybrid tabok system, constitutional system, संविधान ni jata triplo chole mani, abo ain, kintu tinong khay tin na bon anay. Nuno ek riani kuno ain lub jagya bo. Jetu
अब ब्राउनी जुर जबस्ती आइन जे आइनो जोंनि एकता संख्यक टिप्रासारावबो अब शेरिं खाय दंगा दंथौ जागै दंखा अब कि नों आं अब उताताल नों कि समर्थन खायनाय जों जे दिनै 55 बोसोर आन्दोलन खायमा फायो अबले जों समर्थन खायमा जों लेजेन्डारि अंनाय जों सत्य कक सानाय जोंनि हा जोंनि जातिनि कक सावै जों लाइ थङो ताबो आंबो दङ आरो जों दंनाय किन्तु अनेक बरक नुनो आनो हाय खालायनाय अनेक कग्रिबो खालायमाया ब्ले जेतु ब्राउनि उइल करे मुचुं मानि करे बखाव मनो तिनि ताइबिसा नारन जतन कोयो आ प्रॉब्लम तिनि जे खालायखा तिनि जे तिनि करैखा तिनि लगे महाराज वीर विक्रम अबनो तिनि लास्ट क्राउन किंग राजा राजमुकुट सिंहासन तये आचुंनाय त्रिपुराव लास्ट अबनो सिंहासन तये आचुंनाय राजमुकुट तये आचुंनाय आपुरो किरीट विक्रम माइनर अनि सकांचनि नेतृत्व रक्षाखा अबनि बागै खालायमाया एवं ताबक जों जे लास्ट पीस दंमाने प्रद्युत किशोर देववर्मा बनो जों सब समय इनभाइट खालायो बनो जों मा कयो बबो फाय जों सहयोगिता खालायो एवं जों थानसंनानै को जे जागाबोनो फाय सावबो बिनि बुबो खानुगै दंखा जों कथायाव गलाय जों निर्बंसनाय दिनै जोंनि विभिन्न समाज जोंनि हालाम समाज नांगि जोंनि सिकाम समाज नांगि जोंनि त्रिपुरासा लिंगुइस्टिकली भाषागत नायदि जोंनि ककब्रक सानाय 50 बोसोर सिगां त्रिपुरा कक सानाय जदि 8 लक्ष खंख्लाय दिनै 8 लक्ष रैखा जों अनेक तला थांखा जोंनि हालाम बिसिङाव काइपें अंथुं मलसम फ्रांखल 50 बोसोर सिगां आं नगो हाबै लेखा मानि 5000 5,500 मानि ताबो 5000 काया जों आफुर 1-2 दे गन्दगुल अंगा ताबो दे गन्दगुल अबस्थाय मैया नों जे सिस्टेमेटिकली नों रिड्यूस हो नों आफुराव खरकसा बयबो कम तिनि नों खरकसं खाय आबाराव 5 जनांगै दंखा ओके अबबा आइन सबाय मानि ब्ले इंटरनेशनल लॉ बो केचेन नेशनल लॉ बो केचेन त्रिपुरा बो केचेन किंतु अबनो जे त्रिपुरा सारो कम्प्रोमाइज खाय बराबाय लेले लुलु खाय राजनीतिक खायो आबो अंगो किंतु तामु खाय मांखा बिनि हा बिनि जातिनि बागै आबो कुनो हिसाब सानजा ब्राउनि पार्टीओ जों ओ पार्टी खायो आनि हा नेनि कक सानाय आनि कक सानाय न बागै नों तामु खाय मांखा ब्राउनि कुन उत्तर ग्रै अबरनो ताबो आईएनपीटी ताबो विभिन्न जोंनि जुदा पार्टी रग नबो किसा तंनाय रग ब्राउन जों मा कयो बिसिं जों बिसा मासा कौरव मा सालायो जों थानसावनानै जोंनि राजाबो जों मा साखा जों थानसामावनाय नांनाय जों विभिन्न जोंनि जे आबंयाखलाय जों ग्रै आबोबो जों साया आईएनपीटी रग नों बाय आं क्रंसंनाय नांनाय आबोनि पकेटा मोना जों प्रस्तुत दं अब जोंनि गभर्नमेन्ट जोंनि नेतृत्व आरो जोंनि ब्रैबो दङ चला स्टुडेन्ट दङ कर्मचारि दङ आल चुबायनाय दङ हुक खालायनाय दङ जों जतन अब जोंनि खावमा दङ जे जों निश्चय बयो सत्य दंख्लाय ईश्वर नोंनि आयु बकल खालायनाय नोंनि मिशन नबो साक्सेस मा खालायनाय किन्तु नोंनि आनि बिसिङाव सत्य क्रयम खालाय ताताल बाय नों रां खानाय क्षमता खानाय किन्तु नोंनि हा नोंनि जातिनि बागै शून्य नाय अब जों जत हांख्लाय सिवै जोंनि बखातिनि वीर विक्रम आचार्य माने 112 बोसोर तावक जों बनो खायमांखा ताइसेबो जोंनि जीएस रक्षाखा एजीएस रक्षाखा जे 2008 सनाव अब मिटिंगाव यां मणिपुरनि कुकिरो फायो कुकी आफुरो एमपी खरकसा इंटरनेशनलनि यूनाइटेड नेशननि सदस्य रेभारेन्ड लुनकिन फायो ब्राउनो टाउन हल मा फायो
세마처럼 바부록 동코 노겐 바부록 동코 앙보 동호 앙보 시팅 ML 앞으로 좀 뭐라고 인바이트 해가 मणिपुर न्योंगथुंग नागालैंड न्योंगथुंग विभिन्न नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रो त्रिपुरा राजा किंतु चिनिबो राजा मा गोसी बले बराव afro beraw payo jungma payo त्रिपुरा राजा चिनि राजा नराव सादि जुनो बिनि सिमांलों जों ठीक खायनाय जुनो सादि जों खायनाय बिनि साबला न बराव ताबो खबरदि जों दा तातुइ खायनाय बिनि सिमांलों जों स्नामदा आरो त्रिपुरा सारक स्नामया सरकार किसा रिपेयर खायखा त्रिपुरा सा आनि राजा हिन्नाय काइसिमा जोंनि नेतृत्व रक्षाखा आबो तंफुरसुमि बो बक्रिंख्राय जों पगै थाङो जग अनिमेश बाबु सामाने आबो तो इतिनि चरित्र न आबो शयतान बखा जों पानि दङ शयतान नुनो खुब तंथ इथ खायनाय किन्तु फाइनाली बनुंनो तलाव एमन हाकर तलाव कुनु आठ ख्रै तलाव कुनु अरो हा ख्रै आरो जेसने नुन आनो खि खायो नों क्लायै आरो सगैबो नों थैया सब समया बटमलेस पिट ओ तलाव कुवा खुख्लायबा कुवा ओ तला हा तंले अबंगे तलाव हा बकर मुसक्रै बलाम ममांसा अरो नों क्लाय तंनाय आबो शास्त्र के थारनि को बटमलेस पिट नबो आरो नों क्लायनाय आं क्लायनाय जों क्लायनि दङ आरो जों तिरि खफुनो मुंसा जों चुबारि नायख्रै बनिबाय निनि आयु गलक अंनानि जों कक सैत्य मासानाय नों बाय जों हामजांनाय नांनाय आरो मा तंनाय जुगे जुगे पृथ्वी इतिहास नायदि नों सैत्यक्रै जराते नों कमानाय नों ताय बिसा सत्तङै फायदि नों ताय बिसा कानाय अबनो कायसा स्पिरिचुअल अंथुं जेनेटिक अंथुं वर्ल्डली अंथुं अबनो कायसा जुगे जुगे हाव थाइमनि असंनो सावै ताय बिसा जतनो खा कामरि वय अरो तिनि तंनाय रो तो खा कामरि वय दुक मालि बाजार खुमलुंनि अकरा चक्रा अरो तंनाय नारावनो जतनो खा कामरि वय अनि कक्पाय Welcome to Borok Paramedical Institution and Technology. With the state-of-art facilities, we are here to improve the quality of paramedic education in this state. With courses like BSc MLT, BSc RIT, BPT, A&M Nursing, BBA Hospital Management, and BSc Optometry. Our institute is affiliated to Tripura University, a central university. We have experienced faculties, well-equipped labs, and brilliant infrastructure, along with hostel facilities and placement assistance. We promise to build the best paramedic career of our students. Borok Paramedical Institution welcomes you to shape your career with us. Borok Paramedical Institution and Technology.